Danas sam na trening pozvao jednog sportaša, triatlonca, koji živi na Hvaru, a za sve ostalo reći će on o sebi. Pa evo, ja sam jedan solidan triatlonac sa Hvara i treniram tu u Zagrebu sad preko zime. Reci mi, što stvarno sa Hvara doći po zimi, trenirati u Zagreb, pa to zvuči onak suludo. Mi koji smo tu na kontinentu, mi bi najrađe pobjegli, bar oni koji nemaju tu posao, odmah bi otišli na Hvar. Što je takva situacija na Hvaru da se ne može trenirati triatlon? Može, ali ne može se svaki dan plivati. To jest do 1. mjeseca se može jer je temperatura mora oko 18, ali poslije se spusti na ispod 15, 13 čak. I to je prehladno da bi svako jutro rano išao plivati. Znači nema zatvornog bazena, ili ima atletske staze? Ne. Ima dobrih cesta za bicikl? To ima. Ajde, super. Znači trčanje bicikla nije problem i može se radi i zimi, dugi treninzi. U svako doba godine, prije 2 godine nisam znao šta ću od sebe. Sport mi je uvijek bio jako bitan i volim taj režim, disciplinu. I onda sam nekako se vidio u tom sportu, to jest u 3 sporta, plivanje, bicikla i trčanje. Znao sam da mi sva 3 idu dosta dobro i nekako sam znao da bi se mogao natjecati u tom sportu. I osim što volim sport, volim i natjecanje, znači natjecateljski sport i već sam ostvario neke solidne rezultate. Eto, po struci si trener. Što ti to i što ti to znači sad kad si atleta? Koliko ti to pomaže i da li ti odmaže? Pa sigurno da mi pomaže. Iako jako bitno je iskustvo u ovakvom sportu, zato sam i uzeo trenera poput tebe. Zanima me, evo ti si krenuo tek nedavno plivat, sad si uspio već ove godine bez bazena, to je vrlo važno naglasiti, se približiti čak i najboljem u Hrvatskoj na triatlonskoj sceni. Zar je moguće da triatlonac ne treba bazen za plivanje? Pa na najvišoj razini vjerojatno nije moguće, ali ovako za početak je dovoljno i plivati u otvorenoj vodi. Nemaš li strah od plivanja u otvorenoj vodi? Pa imam mali strah kad je duboko i kad sam daleko. A čega se bojiš? Pa nemam pojma. Osim nezgoda, sad će misliti, stvarno ovo nisam namjestio, danas je klizao, ali dobro, osim evo ovog što se može desiti, grč. Malo te strah, šta, nikad ne Jesi vidio kad morskog psa? Jesam. Ima ih, ima modrulj je najopasniji. Ako se u nečemu smatraš dobro u triatlonu, to bi bio trčanje. To misliš zašto ljudi ne treniraju? Zato što su navikli na život bez tjelovježbe i onda im svaka tjelesna aktivnost predstavlja problem. Misliš da je to ljenost? Nekak mi kontinentalci smo kažem opično da su Dalmatinci ljeni od nas, ali to je istina? Ironman ili triatlon? Ironman. Kako misliš triatlon? Nema to, samo kažeš jedno ili drugo, za što si, koje su opcije? Idemo dalje. Dalmacija ili Istra? Snaga ili izdržljivost? Izdržljivost. Outdoor ili indoor? Outdoor. Gornji dio tijela ili donji dio tijela? Donji dio tijela. Jugo ili bura? Bura. Plivanje u valovima ili plivanje u mirnom moru? U mirnom. Uzbrdice ili nizbrdice? Uzbrdice. Život u gradu ili život na selu? Život na selu. 25 metarski bazen ili 50 metarski? 50 metarski. Trening na atletskoj ili na cesti? Na cesti. Zima ili ljeto? Ljeto. Hvar ili Stari grad? Sad te imam! Hvar, bome. Utrka s neoprenom ili bez? Bez. Ajde vam pokaži jednu vježbu koju misliš da je dobra za triatlonce. S ovim smo završili intervju
Ja ti želim sve najbolje u karijeri i da dođeš sigurno i relativno brzo do vrha i da još puno čitamo i gledamo o tebi. Hvala.